افدر تاغا لالبک و علی پاشای شخوا قلب شخوا دل باجار آمده جی افدر براستی اف قوناغ جی قوناغا جی قصر جمیل پاشای کود سال 1808 یاده هاتیه چه کرن جی سه بشان هاتیه دابش کرن دوی سه بشه دا بشه که یه مشتملاتیه یکی اداریه یعنی که اداره باجار آمده بدسته واد هاتا کرن و هر وصا اف درجی جهه مالباتا جمیل پاشا کو مالباتا که مزنه کفشه کل باجار آمده هر کس واندنا سلی بله چه در حق مالا جمیل پاشا دا چه در حق و قصر دا چه در حق موزه دا چونکه نهاو اف در وک موزه که موزه باجر لوی در خدمتت که و همو کلوپلن همو رسم صورت چت درباره باجار آمده ده هست همین و موزه ده و شرطیه از این هبوا خانم کی دلال بدمن ناز کردن یا چت شتکی باش یت فلکلوری چیت رسمی یت کلتوری کوچ کردواری میتیه تو پیر علاقه داری بری هر تشتی اف قناق مزنترین قناق ام بیجن دی قناق زیادتر قصر آمده یعنی وقتی آواهی سازی سر 2000 متر هاتی متر کاری هاتی آوا کردن وقتی خود دبیجن اف قصر آنی کی گاوا هاتی آوا کردن ج استتیکا ویا کوج وی کوری هفقاس حشکو برنگ ev estetik buniya ve qonağı hatiye deranin dibêjin şatoyekî Avrupayê bêtir têde kar hatiye kirin. Yani qasr û qonağekî wisa hem mezin hem jî hemû kevirê wê mirov dikare bêje ku nexşandiye. Destkariyekî û destnexşekî gelek bihêz hatiye kirin yani. Gelekî yani ew hostayê kevirên ku berê ji Amedê xaniyê Amedê pê ava kirine ez bawerim hostat dewra xwe hostatiya herî baştirîn hostatirî belkî jî divê qonağê de kiribin. Hostan Ermeniya bûne Petir? Yani em tam nizanin kî çekiriye hostayê wê kî bûne lê belê bêguman wê demê de hostayê herî dahatin naskirin dibêjin ku bi eslî xwe Ermenî bûne. وقتی که ام باسا مالا جمیل پاشا کن دو شخصیتین گلک که ام باسا مت کر اکرم و قدری جمیل پاشانه جبر کو نافت تفجرین کردا دا گلک خدمتی وان چه بونه او اون مالباتا جمیل پاشای اصل زاده باجار آمده نه مالا جمیل پاشا بخواد بیشن کو ام بنمال جزیره بوتان عشیره عزیزان جوی داری هاتنه مالا آمده بجیبونه مالا بدرخانیان کد بجنی بچکی مالا بدرخانیان دبیجن ام بسمامی هودونه بله وک خزمه هودونه بشک جوا و عشیره و مالباتینه کو هاتنه بله آمده بجیبونه بله جمیل پاشا کد بجن یت و داویه نوی احمد جمیل پاشایه کو ریو بریا آمده جی دمکی کریه جیانوی جیل و داری هاتیه نفساندن اول جمیل پاشا بله جمیل پاشا زاروکی ویجی نوی ویجی ام ناستگیر گلک دش بنه يعني هجي بلينا وي طوفينا